okurugirira abantu ababiye besimbire ahantebe z'obwebembezi zitari zimwe omuri Nyabushozi Kiruhura baine kwetombitwa ngo obururu bwabo tuburabire mu mazima na buringaniza rishere town council abantu bakatera akaruru kabo kandi ekitsira abantu abamwe baruhakanisa ngo akaruru nuko kagenzire nuko okururu umuntu nanjye two kubirigireho akaruru kanuko kagenzire apana two kagenzire mbone ko kanitangara kuko atubururu bunabire musingise bakamwongera bakagaruka bakashara ubwanjye hata bakandangirira mu nyir'ubururu ruhenda 20 ninshaba chairman mupate kandi president wetu mkundwa president Museveni niwe mkama yetu niwe chairman wetu niwe matsiko yetu niwe meshuga yetu mu NRM ngo diyambe omuri Nyabushozi tubentumanya mpara primary zo kuronda candidate abantu b'Abanyabushozi abavuzi b'akaruru batunga umugishobo babuhawe abantu kandi cyo kitari cy'abantu bake ukurwobo bakagira ngo Abanyabushozi entere yanyu tutukwikizana nayo ikazakoresa senteze yitu tuzakoresa ifuba akaruru kageze itukure omu hari umujyo Samutaremwa wabira isimbire na Wilson Kajwenje ahantebe yo bunyishengero ahabwa Nyabushozi Kiruhura Amos Masiko ahabwa chairman LC3 Rushere Town Council na Henry Kirmani ahabwa chairman LC3 Nyakashashara ababona nabagira ngo bururu bwabo bukaba mwenguzi okushorora no kutinisizibwa omiringo mingi so tuina matsiko mayindi itonkati mu jotam omukaki kwako akatribunal akabuza kushujuma yashonga zetu na Henry Kirmani tugambireho nawe kandi ibi nibyo bigambo bye omayisho gabazaire n'abagurusi batereye nekereza namurekure emyaka 5 konka emyaka 5 eki eyakuza kukora yanahendera mazima Nyakashashara mwakire Kirmani abajwekere omugombora yiti Nyakashashara haza Nyakashashara gendo mumayisho Josa Mutaremwa akaba yisimbire na Wilson Kajwenje kandi Amos Masiko ayisimbire n'abandi bana abari mu matini cyanya wango otwira hantebeji rero Kirmani na Andrew Rwachija nawe ushangirwaho mukuru webyo bururu mu cyangeki enshongeze nagira ngo nazimanyaho kunkati yabasa kuzishoboreraho kiri kukiraho ahabo kugira ngo hine byamutamba ikono otuwariyo mu delegates conference Ndisande William abwa TV West.